sesión de auténtico e absoluto Rural Rock e desfacer surco nesta praza da Feira da Estrada. Xa veredes, porque ides vibrar, arrabelar e pegar botes incontrolados aquí con estes 7 chavales que veñen a petar no escenario e a compartir con todos e todos nós que temos unha lingua que é un desfase. Así que recibide cun forte, bravo, potente e poderoso aplauso a Bocinazo! Concierto de rock and roll. Así que, se non que queredes ser os peores da festa, arrimadevos aquí. Vamos a Estrada a rock and rollear. ¡Va, todo el mundo de pie! ¡Todo el mundo de pie saltando! ¡Ay, ay, 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 ay! Logro